ನಾರಾಯಣ 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 혹시 나라서 알주라 개놈도 프라마 ಮಹಾವೀರ ಸಹಸ್ರ ಅರ್ಜುನರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೋದ ಅರ್ಜುನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭಾಯಿ ಹೋದ ಅಮರ ಕೆಂದು ದೇವರ್ಷಿ ಹಠಾತ್ ದಫಣ ಮೌಲಿಕತೆಗೂ ಆಗಮನದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ದೇವರ್ಷಿ ಪ್ರತಿ ಹಿಂಸರ ಪ್ರತಿಶೋಧನ ಬಾಪಾಯಿ ಜಳುಚಿ ಕುಮಾರ ಸರ್ವಾಂಗ ಶರೀರ কিন্তু অর্জুন ದೇವರ್ಷಿ নিশ্চয় নিশ্চয় হারি হরাইবা নিজে নিজের সম্মান তবে তামানে তুমি কোন মতে ঠঠা করিছ দেবর্ষি ঠঠা নারায়ণ নারায়ণ ঠট্টা নহে অর্জুন ঠট্টা নহে ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ କି ତୁମେ ହତ୍ୟା କରିବା ସେହି ଆଶ୍ରମର ଋଷି ଜମଦଗ୍ନି କିନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ଅର୍ଜୁନ କିପରି ହତ୍ୟା କରିବି ବୋଲି ସେ ଜଟିଆ ଜମଦଗ୍ନିକୁ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ এই সমগ্র সংসারে না দেখিবে যে কি হত্যা করিপারিব সেই আশ্রমর ঋষি জমদগ্নি তাহলে তাহলে দেবর্ষি কোন ଅଛି ତାର ଅଭିଜ୍ଞ ରହସ୍ୟ ତମର ନତ୍ର ରଖିଛି ଦାସ ତମର ନତ୍ର ରଖିଛି ପଦାରେ ତମେ ଛଟିଆ ଜମଦଗ୍ନି ତାର ମାରଣାସ୍ତ୍ରକୁ ରଖିଛି ଗୋପନେ ତାହାରି ନିକଟରେ নারায়ণ নারায়ণ ত্রিপুর বিজয় সহস্র আসন আমন্ত্রিত অଛନ୍ତି অনেক ব্ରାହ୍ମଣ ତପସ୍ୱୀ ଆଉ ଆଜି ବା ହେଉଛି ତାର ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଆଉ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଯିଏ ତ ଯାହା ମାଗିବ ତାକୁ ତ ମିଳିବ ସହଜ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ତେଣୁ ସହସ୍ର ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ କରିନ ଯାଅ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ ଆଉ ତାକୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ତାହାଠାରୁ ମାଗି ଆଣ ସେହି ଦେବଦତ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ବନ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ କରିନ ସମର ପଥିବାକୁ ନ ଯିବ ସେହି ଗଣ୍ଡାଗତି କାହିଁକି ନା ଗଣ୍ଡା ନ ହୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ମାନେ ଦେବେ ଅଭିଶାପ ଆଉ ଅଭିଶାପ ଦବା ମାତ୍ର
ମଦ ପିଇଲେ ତ ସର୍ବନାଶ ଏ ବହି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦେବର୍ଷି ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ପୁଣି ଲେଖା ହେବ କାଳେ ଯେଉଁ